ای میهنی که فیض کلام و ادب تو راست، شعر و کلام نابغگان تو رهنماست. در آستان خانت فیض ستاره ها، در آسمان هستی تو نصرت خداست. السلام علیکم بینندگان عزیز تلویزیون بهارستان. با خاطر تحلیل و بازبینی ساحه‌های معارف، تندرستی، اینچنین سیاحی، ورزش و فرهنگ و عموما ساحه‌هایی که به حیات کودکان و نورسان بیشتر نزدیک هستند و اینچنین آمادگی‌ها بخشیده به جشن 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ما آمدیم به ناحیه بلجوان ولایت ختلان و باید بگویم که این نشر اولین برنامه رسالت وطنداری می باشد و می بینیم که مسئولین و اهل زحمت این ناحیه کوهستان مملکت چی آمادگی با این جشن بزرگ ملی یعنی 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را دارند. خوب بینندگان گرامی، ما را همراه باشید، می رویم به مرکز ناحیه. استقلالیت برای مردم تاجیک امکانیت فراهم آورد تا آنها در سمت‌های گوناگون قدم استوار گذاشته تحت سیاست پیشگرفته اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای باز هم آباد و زیبا نمودن وطن و فراهم آوردن شرایط مساعد زندگی کارهای نظررس را به انجام رسانند. نتیجه همین است که امروز به هر گوشه و کنار مملکت سفر نماییم میبینیم که کارهای بنیادکاری و سازندگی با مرام ادامه داشته تدریجاً سیمای کشورمان دیگرگون میگردد و سطح زندگی مردم نیز تا رفت بلند می شود. راههای هموار و جوابگو به استانداردهای بین المللی ساخته شده امکان می دهد مردم تمام فصلهای سال به گوشه و کنار مملکت سفر نمایند. با دستور پیشوای ملت به استقبال سزاوار از 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های کشور انشاءات گوناگون ساخته به استفاده داده می شود که بر رشد بیشتر منطقه‌های کشور مساعدت می کند. ناحیه بلجوان که یکی از ناحیه‌های دوردست کشور به حساب می رود، در زمان صاحب استقلالی کشور سیمای خود را به کلی تغییر داده امروز به یک گوشه زیبا منظر دیار تبدیل یافته است. مساحت ناحیه بلجوان 1326 کیلومتر کوادراتی بوده. از اینجا تا مرکز ولایت ختلان شهر باختر 127 کیلومتر و تا شهر دوشنبه 175 کیلومتر مسافت است. ناحیه بلجوان بار اول 23 نوامبر سال 1930 تأسیس یافته بود و 15 نوامبر سال 1954 برهم داده شده حدود معموری آن به ناحیه‌های تیمورملیک و خاولینگ همراه کرده شد. با قرار مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تحت رقم 245 از 2 فوریه سال 1996 دوم باره ناحیه بلجوان تأسیس داده شد. مرکز ناحیه دهه بلجوان است که امروز میان دو رودخانه زیبا در فراز کوههای سربلند چون شهرک زیبای به نظر می رسد. ناحیه از سطح بحر در بلندی 1400-1500 متر جای گرفته 5 جماعت دارد.
با استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان ساختمان و با استفاده دادن 257 عدد انشاءات در سمت‌های گوناگون به نقشه گرفته شدند که تا امروز 51 انشاءات مورد استفاده قرار داده شده در 53 عدد انشاءات کارهای ساختمانی جریان دارند. در زمان صاحب استقلالی در برابر ساحه‌های دیگر پیشوای ملت به ساحه معارف کشور توجه مخصوص ظاهر نموده آن را همچون ساحه محوری دولت پذیرفتند و تاکید داشتند که معارف عامل اساسی تحکیم دولت و نجات ملت است. باید گفت که از کارگر عادی تا متخصص سطح عالی تربیت دیده مکتب است. از این رو ساختمان مؤسسه‌های تعلیمی در زمان استقلال وسعت تازه پیدا نموده و همه ساله ده‌ها مؤسسه‌های تعلیمی با تمام تجهیزات‌های زمانوی ساخته به استفاده داده می‌شوند و پایه‌های مادی و تکنیکی دیگر مؤسسه‌های تعلیمی از نو سازی می‌گردند. عین حال در ناحیه بلجوان 51 مؤسسه تعلیمی از این 28 تا میانه عمومی 12 تا اساسی 10 تا ابتدایی و یک گیمنازیا عمل می‌کند. در دایره استقبال از جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه ساختمان و با استفاده دادن 20 مؤسسه تعلیمی به نقشه گرفته شده است. حالا در 12 مؤسسه تعلیمی از جمله مؤسسه های تعلیمی رقم های 10 4 5 24 17 38 18 کارهای ساختمانی ادامه دارند. در زمان صاحب استقلالیت در ناحیه بلجوان یک تغییرات کلی در عموما در ساحه معارف به وجود آمده است، مخصوصا انشاءات‌های ساحه مؤسسه‌های تعلیمی که قریب به کلی از همش از نو ساخته شده است. در قلمرو ناحیه که 51 تا مؤسسه تعلیمی عضو کل فعالیت دارند، همه همینها قریب که از نو ساخته شده به استفاده داشته است. قسمی دیگرشون در عرفه ساختمان، یک قسمی دیگرشون در عرفه انجامیابی است که این هم یک دستاورد جشن استقلالیت است. شکرانه استقلالیت ما میکنیم که در ناحیه بلجوان هم تمام مؤسسه‌های ناحیه با تجهیزات‌های زمانوی از آن جمله تخت‌های الکترونیک، کامپیوترها فردی دسترس شده است که خوانندگان ما از این چیزها بهره ور شده ایستادند. بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان، آمادگی در ناحیه بلجوان به نهایت در یک سطح خوب به راه مانده شده است. در یک چند مؤسسه‌های ما موافق نقشه ساختمان رفته ایستاده است، از آن جمله مکتب مؤسسه رقم 4 5 13 20 10 و دیگر مؤسسه‌ای هستند که عموما در عموم یک 12 تا مؤسسه ما در عرفه جشن 35 سالگی به استفاده داده می‌شود. این هم برای بهتر شدن سطح صفت تعلیم برای ما خیلی دست کمک می‌شود. در مؤسسه‌های تعلیمی رقم‌های 12 و 20 کارهای ساختمانی انجام یافتند. روزهای نزدیک مورد استفاده قرار داده می‌شوند. اینچنین در ناحیه
таъмири ҷорӣ дар муассисаҳои таълимии асосӣ рақамҳои 27 ва 32 ҷамъияти деҳоти Сарихосор ҷараён дорад. ҳамчунин аз навсозии муассисаҳои таълимии рақамҳои 15, 38 ва 6 ба нақша гирифта шудааст. масъалаи кадрие ки дар ноҳияи Балҷон имсол ҳаллу фасли худашро ба пуррагӣ дарёфт шудааст. тибқи рохати Вазорати Маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон 17 нафар ба ҷои кор омада ҳозир шуданд. баъзе норасоии кадрӣ аз ҳисоби чорумкурс, панҷумкурсҳои донишгоҳҳо дар асоси дархости шуъбаи маориф ба Вазорати Маориф ҳалли худашро меёбад. асосан омӯзгории фанҳои дақиқ ва забонҳои русӣ ва англисӣ аст ки инро мо дархост кардем аз ҳисоби чорумкурсу панҷумкурс ба ҳамаи донишгоҳи Кӯлоб, донишгоҳи Данғара, донишгоҳи шаҳри Бохтар. ин дар асоси дархости пешниҳоди мо аз Вазорати Маориф имрӯзи пага ба ҷои кор ҳозир мешаванд. китобҳои дарсӣ дар муассисаҳои мо қариб ки ба пуррагӣ таъмин шуданд. мисол 18 000 нусха китоб ба ноҳияи мо ворид шуд ки аллакай дар ҳамаи муассисаҳо ин китобҳо дастраси хонандагон шудааст. тибқи маълумоти шуъбаи маорифи ноҳияи Балҷувон, ҳоло дар муассисаҳои таълимии ноҳия 505 адад компютер, 55 принтер мавҷуд буда барои баланд бардоштани сатҳу сифати таълим мусоидат мекунад. дар ҷамъияти деҳоти Сафар Амиршоҳ, деҳаи сари мазори ноҳияи Балҷувон, айни ҳол сохтмони ду бинои нав дар муассисаи таълимии рақами 10 барои ба таҳсил фаро гирифтани 1000 нафар хонанда дар ду баст бо маром ҷараён дорад. иншооти мазкур аз ҷониби соҳибкори ватанӣ сохта шуда, айни замон 15 нафар сохтмончиёни маҳаллӣ ба кор ҷалб шуданд. боиси хушнудӣ аст ки дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 бинои иловагӣ яъне сохтмонаш идома дорад ки барои 1000 нафар дар ду бас пешбинӣ карда шудааст ки дар соли хониши оянда ба истифода дода мешавад. дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлолият бинои таълимӣ ба истифода дода шуда мушкилоти ҷои нишаст яъне бартараф карда мешавад. ду бинои ки дар назди муассиса ба истифода дода мешавад бо тамоми таҷҳизотҳои ҳозиразамон яъне муҷаҳҳаз гардонида мешавад. мо кӯшиш менамоем ки дар ҷавобан ба ғамхории ҳукумати кишвар хонандагонро дар рӯҳияи ватандӯстӣ ба воя расонем. тибқи нақша дар ин муассисаи таълимӣ корҳои сохтмонӣ моҳи августи соли 2022 оғоз гардида бояд то моҳи августи соли 2024 пурра мавриди истифодабарӣ қарор дода шавад. баъди ба истифода дода шудани ин муассиса мушкилоти норасогии синфхонаҳои таълимӣ ва ҷойҳои нишаст барои хонандагон пурра бартараф гардида кӯдакону наврасон дар шароити муосири илмомӯзӣ ба таълим фаро гирифта мешаванд.
инчунин корҳои сохтмонӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 воқеъ дар деҳаи дурдасти Самар, ҷамоати деҳоти Сайфраҳим идома дорад. муассисаи мазкур ҳамагӣ 140 нафар хонанда дошта, бинои қаблии он дар ҳолати ногувор қарор дорад. бо анҷом ёфтани корҳои сохтмонӣ дар иншооти нав, муассиса пурра ба бинои нав мегузарад. бинои нави муассиса иборат аз 2 ошёна, 8 симхонаи таълимӣ, 1 симхонаи рушди истеъдоди кӯдакон, 3 утоқи корӣ ва биноҳои ёрирасон иборат мебошад. иншооти мазкур дар асоси барномаҳои байнидавлатӣ бунёд гардида, корҳои сохтмониро дар он ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди муҳандис биносоз анҷом дода истодааст. иншооти мазкур то анҷоми сол мавриди истифода қарор дода мешавад. иншооти дигаре ки дар арафаи ба истифода додан қарор дорад, ин муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 20 дар деҳаи дарраи боҳтури ҷамоати деҳоти Сафар Амиршоеви ноҳия мебошад. то имрӯз хонандагони ин деҳа дар як бинои хурди таълимӣ ки иборат аз 2 симхона буд, танҳо то синфи 4 таҳсил мекарданд ва баъдан барои идомаи таҳсил роҳҳои дарозро тай карда ба деҳаи ҳамсоя мерафтанд, ки ин албатта дар айёми боронгариҳо, махсусан зимистону баҳор, мушкилоти зиёдеро ба миён меовард. акнун бо ба истифода додани ин бинои хуштарҳу замонавӣ, хонандагони синфҳои болоӣ низ дар он таълим мегиранд. бинои нави муассиса аз 8 симхона, 2 утоқи корӣ ва биноҳои ёрирасон иборат мебошад. ҳамчунин барои таъмини ҳамешагии оби нӯшокӣ дар ин ҷо 1 чоҳи амудӣ канда шудааст. сохтмону ба истифода додани чунин биноҳои нави таълимӣ дар дурдасттарин деҳаву маҳал аз таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, махсусан асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба соҳаи илму маориф шаҳодат медиҳад. дар замони имрӯза муассисаҳои томактабӣ аз ҷумла кӯдакистонҳо дар тарбия, инкишоф ва омода намудани кӯдакон ба мактаб нақши аввалиндараҷа доранд. зеро муассисаи томактабӣ зинаи аввалин, пойдевори асосӣ аз худ кардани дониш ва ҷаҳонбинӣ барои кӯдак мебошад. ҳоло дар маркази ноҳияи Балҷувон 2 кӯдакистон фаъолият мекунад, ки дар умум дар онҳо 125 нафар кӯдакон ба машғулият фаро гирифта шуданд. кӯдакистони рақами 1 бо номи Парасту 71 нафарро дар 5 гурӯҳ фаро гирифта, бо кӯдакон 5 нафар мураббия ва 5 то доя машғулият ва таълим медиҳанд.
امروزها ساحه معارف یکی از ساحه‌هایی میباشد که مورد توجه خاصی محترم جناب عالی قرار دارد که در همه گوشه و کنار جمهوری کودکستان و مکتب‌ها ساخته و استفاده داده شده مورد استفاده قرار دارند که در ناحیه دوردست بلجوان نیز چنین شرایط‌های موثر مهیا کرده شده است که امروز در کودکستان ما تمام شرایط‌های حاضر زمان مهیا کرده شده. کودکستان ما با تمام تجهیزات‌های زمانوی مجهز گردانیده شده است و در کودکستان ما نیز کودکان زیاد مورد تعلیم و تربیت قرار دارند و برای زینه اول تحصیلی کودکان نیز ما سهم خود را می‌گذاریم. همه روزه ما از صبح بر وقت کودکان را در کودکستان پیشواز گرفته آنها را به مشغولیت‌های گوناگون فرا می‌گیریم. кӯдакистони мазкур соли 2019 бо иштироки пешвои миллат мавриди истифода қарор гирифта, дар он кӯдакони аз 2.5 сола то 6 сола қабул карда мешаванд. кӯдакистони рақами 2 бо номи донояк бошад. ҳоло 54 кӯдакро дар 2 гурӯҳи калон ба машғулият фаро гирифта, дар он кӯдакон аз синни 1 то 6 сола қабул карда мешаванд. طول 3-4 ماه می شود که در کودکستان رقم 2 ناحیه بلجوان با حیث مدیر کار و فعالیت می نمایم. ما کوشش می نماییم که کودکان و نوسانمان را به حیث وطن دوستی، وطن پروری تربیت نموده و مشغولیت های گوناگون جلب نماییم. ما کودکانمان را از ساعت 7 صبح قبول نموده 3 وقت خوراک گرم تامین می نماییم. این حال در همین مؤسسه تا مکتبی 17 نفر کارگر کار و فعالیت کرده ایستاده‌اند. در این مؤسسه تعلیمی با کودکان 2 نفر مربیه و 2 دایه مشغولیت‌های گوناگون را به راه می‌مانند. البته در مؤسسه‌های تا مکتبی کودکان و نورسان دانش‌های زمینوی را آموخته به این وسیله به زینه آینده تحصیل یعنی مؤسسه‌های تعلیمی آماده می‌شوند. дар тӯли 32 соли соҳиби истиқлолӣ ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди идома бахшидани ислоҳоти соҳаи тандурустӣ ба масъалаҳои беҳтар намудани дастрасӣ, сифат ва самаранокии хизматрасониҳои тиббӣ ба аҳолӣ, инчунин рушди шаклҳои нави кӯмаки аввалияи тиббиву санитарӣ аҳамияти хоса медиҳад. ҷиҳати беҳтар намудани солимии сокинони кишвар ва ба роҳ мондани фаъолияти самарабахши ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ усулҳои муосири ташхису табобат роҳандозӣ гардида нерӯи зеҳнии соҳа ва инфраструктури муассисаҳои тиббӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ таҳким ва рушд пайдо кард.
дар ноҳияи Балҷувон ҳоло як маркази саломатии ноҳиявӣ, 14 маркази саломатӣ ва 18 бунгоҳи тиббӣ дар хизмати сокинон мебошад. дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди 15 адад муассисаҳои тиббӣ ба нақша гирифта шудааст. беморхонаи марказии ноҳия дорои 7 шуъба аз ҷумла шуъбаи қабул, амрози даруна, шуъбаи кӯдакона, ҷарроҳӣ, шуъбаи гӯшу гулӯ ва бинӣ, таваллуд ва таҳлилгоҳ буда, дар он 26 нафар табиб, 35 нафар ҳамшираҳои миёнаи тиб ва 18 нафар ходими хурди тиб ба сокинон хизмати тиббӣ мерасонанд. аввалу шукронаи истиқлолият мекунем ки дар давраи соҳиби истиқлолӣ соҳаи тандурустии ноҳия ба як қатор дастоварҳои назарраси ноил гардиданд. дар муддати 2 соли охир ба беморхонаи марказии мо тамоми таҷҳизотҳои наву замонавӣ ворид гардид ки мо аз ҷиҳати таҷҳизотҳо танқисӣ надорем. нисбати кадрҳои соҳаи тандурустӣ бошад, дар 9 моҳи соли 2023 4 нафар хатмкунандагони донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба ноҳия баргаштанд баъди хатм ва ба ҷои кор таъмин карда шуданд. айни ҳол дар беморхона 103 нафар корманд кору фаъолият доранд. дар оянда мо кӯшиш менамоем ки сатҳу сифати хизматрасониро ба аҳолии ноҳия хубтару беҳтар намоем. барои бештар намудани савияи дониш ва малакаи кормандони соҳа давра ба давра онҳо аз курсҳои такмили ихтисос мегузаранд. дар ин беморхона шароити мусоиди табобат фароҳам буда, таҷҳизотҳои ҳозиразамони тиббӣ дастрас карда шудааст. шароити мавҷуда имкон медиҳад то сатҳу сифати хизматрасонӣ ба мардум боз ҳам беҳтар карда шавад. ва ҳунари воло дар ҳама давру замон ҳамчун василаи муҳими муаррифии халқу кишвар ба ҷаҳониён шинохта шудааст. он чун падидаи бузург ва арзишманду муассири рӯзгори иҷтимоӣ дар таърих ва рушди маънавии ҷомеаи муосири Тоҷикистон нақши босазо дорад. иброз доштанд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. воқеан дар шароити нави инкишофи давлатдории тоҷикон ташаккули фарҳанги миллӣ яке аз масъалаҳои муҳим буда, таъмин ва рушди воқеии он омӯзишу пажӯҳиши доманадор ва истифодаи ҳамаҷонибаи мероси таърихиву фарҳангиро тақозо мекунад. он ҳамчун баёнгари хотираи таърихӣ, расму оин ва анъанаи миллӣ дар шинохти таъриху тамаддун ва мақоми ҷаҳонии миллати тоҷик аҳамияти бузург дорад. дар ин замина дар замони соҳибистиқлолии ватан дар ноҳияи Балҷувон ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир гардид. ҳоло дар ноҳия як қасри фарҳанг, 4 клуби деҳотӣ, як китобхонаи марказӣ, 7 китобхонаи деҳотӣ, як мактаби ҳунарӣ фаъолият мекунанд. сивчор ёдгории таърихиву фарҳангӣ дар ноҳия нишона аз тамаддуни ғанӣ доштани мардуми минтақа мебошад. бояд қайд кард ки дар замони ба даст овардани истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати хиратмандона ва фарҳангпарваронаи пешвои муаззаби миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бахши фарҳанги ноҳия ба якчанд дастовардҳои назаррас ноил гардид. аз ҷумла сохта ба истифода додани бинои қасри фарҳанг дар маркази ноҳия, муассисаҳои клуби, китобхонаҳо, осорхонаҳо дар деҳаҳо сохта мавриди истифода қарор дода шуданд ки барои баланд бардоштани маърифати фарҳангии шаҳрвандон, ҷалби бештари хонандагон ба китобхонӣ ва иштироки онҳо дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ мусоидат менамояд. саҳми кормандони бахши фарҳанги ноҳия дар озмунҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҷумла озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман хело ҳам назаррас мебошад. имсол аз ҳисоби кормандони бахши фарҳанги ноҳия якчанд нафар дар озмуни сатҳи ноҳиявӣ вилоятӣ иштирок карда сазовори ҷойҳои намоён гаштанд. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол дар ноҳия якчанд муассисаҳои фарҳангӣ сохтмонашон бо маром идома дорад. аз ҷумла бинои клуби деҳотӣ дар деҳаи шаҳидони ҷамоати деҳоти сари хосор, бинои амфитеатр дар маркази ноҳия ва марҳилаи дуюми осорхонаи таърихии Балҷувон дар маркази ноҳия сохтмонашон бо маром идома дорад ки то ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешаванд. ҳамчунин аҳли фарҳанги ноҳия бо мақсади дар сатҳи баланди сиёсиву фарҳангӣ таҷлил намудани ҷашнҳои дар пеш истода омодагии ҳамаҷониба дида истодаанд. имсол дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман аз ноҳия 13 нафар иштирок намуда, як нафари онҳо дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷойи дуюм гардид. дар назди қасри фарҳанги ноҳия маркази рушди ҳунарҳои мардумӣ амал мекунад ки дар он занону духтарон ба кор ҷалб шуда дар эҳьё ва рушди ҳунарҳои қадимаи мардумӣ саҳми худро мегузоранд. بلبل چی منالی کی من غم دارم ای غوسم غمو بفرم و بمارم. музаффар давлатовро бо тахаллуси музаффари булбул дар ноҳияи Балҷувон ҳама чун фалаксарои моҳир мешиносанд.
او سالهای زیاد است که در قصر فرهنگ ناحیه کار و فعالیت میکند. هنگام نواربرداری گروه ایجادی ما او یکچند نمودی فلک را با صنعت بلندی کسبی اجرا نمود. ای اندر نظرم وطن شکر می تو بده، ای خاکی وطنم قند اصل می تو بد. ای هر کس که بدین یادی غریبی دارد، ای آبی غریبی و لختی جگر مکو بدهی، ای آبی غریبی و لختی جگر مکو بدهی. اگلکی یارغوانی عاشقم سوزانی، چکم بات زبانده دختری بالجوانی، ای چکم بات زبانده دختری بالجوانی. با استقبال سزاوار از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه بلجوان ساختمان 5 عدد مؤسسه‌های فرهنگی به نقشه گرفته شده. عین زمان کارهای ساختمانی و از نوسازی مرحله دوم قلعه بلجوان، اینچنین ساختمان بینای قصر فرهنگ در دهه شهیدان جماعت دهات سرخاسار با مرام ادامه دارند. واقعاً ساخته و به استفاده داده شدن بیناهای خوش‌طرح و زمانوی سیمای این ناحیه را به کلی دیگرگون نموده، آن را به یکی از گوشه‌های زیبا منظر دیار تبدیل داده است. سمت کبودیزارکنی و آباد و زیبا نمودن محیط زیست در ناحیه بلجوان پیوسته اقدام‌های ضروری راه اندازی می‌شوند. گلگشت ناحیه، باغ فرهنگی، کنار شاهراه و نزد اداره و تشکیلات با گل و درختان نادر آرا داده شده سیمای مرکز ناحیه را زیبایی دیگر بخشیدند. طبق معلومات طی 5 سال اخیر در ناحیه زیاده از 15,000 نهالان آرایشی، 25,000 درختان سایه افکن و 40,000 گلهای گوناگون رنگ صدبرگ شناخته شده است که نشأ و نمای خوب دارند. 6 نوع گلهای صدبرگ که در اینجا پرورش می شوند از خارج کشور آورده شده نمودی پیوندی مخصوص دارند. اینچنین هر سال نزدیک 60,000 گلهای موسمی شناخته شده به محیط زیست زیبایی و تراوت دیگری میبخشند. این همه آبادکاری ها از رسالت بلند مسئولین جهت تازگی محیط زیست و آباد و زیبا نمودن ناحیه درک میدهد. ما در همین ناحیه بلجوان زیاده از 6 نمود گل صدبرگ داریم، از خارج کشور آوردگیم. این گلها در خوش پیوندند. در حدود ناحیه بلجوان زیاده از 20,000 نهالهای سایه افکن و شناخته شده است که در اقلیم ناحیه بلجوان مطابق می باشد.
барои боз ҳам зебо намудани симои ноҳия ва фароғати сокинон дар як гӯшаи боғи фарҳангӣ сохтмони амфитеатр ва гулгашт идома дорад. дар гулгашти нав шинонидани 2000 ниҳоли ороишию сояафкан ва зиёда аз 17000 гулҳои садбарг ва мавсимӣ дар назар дошта шудааст. сайёҳӣ дар ҷаҳони муосир яке аз соҳаҳои муҳиму сердаромад ба ҳисоб рафта, барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум, ғанӣ гардидани буҷети давлат, рушди иқтисодиёт ва ба ҷои корӣ таъмин кардани аҳолии қобили меҳнат нақши бузург дорад. аз ин рӯ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон соҳаи сайёҳиро яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодии кишвар эълон намудааст. имкониятҳои ноҳияи Балҷувон дар самти рушди сайёҳӣ хеле зиёданд. махсусан мавзеъҳои Сарихосор, қалъаи Мир, мақбараи Шоҳ Неъматуллоҳи Валӣ, шаршараи Сарихосор ҳамчун ёдгориҳои беназири табиӣ ва даҳҳо ёдгориҳои дигари таърихиву фарҳангӣ таваҷҷӯҳи сайёҳони дохиливу хориҷиро ба худ ҷалб мекунад. бо анҷоми корҳои сохтмонию барқарорсозӣ ва бунёди инфрасохтори сайёҳӣ симои ноҳияи Балҷувон куллан тағйир ёфта, пешравиҳо дар ҳамаи соҳаҳо ба назар мерасанд. ноҳия дар мавқеи хуби ҷуғрофӣ ҷойгир буда, дар ҳама фаслҳои сол иқлими салқину мӯътадил дорад. шаршараи Сарихосор ки воқеъ дар ноҳияи Балҷувон аст, аз ҳама зеботарин шаршараи Тоҷикистон ба шумор меравад. ин шаршара аз фаввораҳои оби мусаффо дар баландии 2010 метр аз сатҳи баҳр дар кӯҳҳои ҳамешасабзи кишвар табиати ин минтақаро зебогии дигар бахшидааст. баландии ин шаршара то 57 метрро ташкил дода, масофа аз пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе то шаршараи Сарихосор 199 километрро ташкил медиҳад. ба тамошои ин шаршараи зебо меҳмонону сайёҳон бештар дар фасли тобистон мераванд, чунки дар дигар мавсимҳо роҳҳои душворгузар ки аз байни дарёву ноҳамвориҳо мегузарад, душвориҳоро ба бор меорад. инчунин ҳавои ин ҷо салқин ва хунук мешавад. ҳамасола аз ин мавзеи нотакрори ватан
ҳазорон меҳмону сайёҳони дохилию хориҷӣ дидан мекунанд. яке аз маконҳои дигар ки бештари маврид диққати меҳмонону сайёҳонро ба худ ҷалб мекунад, ин осорхона мебошад. осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияи Балҷувон соли 2021 ба истифода дода шуда аз 3 ошиёна иборат мебошад. дар ин осорхона 2 шӯъбаи калон, шӯъбаи мардумиву этнографӣ ва шӯъбаи санъати тасвирӣ ва олотҳои ҷангӣ амал мекунад. ҳоло дар ин осорхона 2560 нигора ба намоиш гузошта шуданд ки аз асри як то замони имрӯзаро дар бар мегиранд. طی 24 سال می شود که در اسرخانه تاریخی کشورشناسی ناحیه بلجوان با حیث راهبلد کار فعالیت دارم. تمام کل مردمی که از شهر دوشنبه و دیگر شهرهای دوردستی مملکت ما برای تماشا می آیند، ما با آنها هم صحبت می شویم برای نگارهای تاریخی که عصر 1 تا 21 در اینجا وجود دارد. ما با آن مهمان ها معلومات مفصل می دهیم. осорхонаи таърихию кишваршиносии ноҳияи Балҷувон ҷиҳати дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, арҷгузорӣ ба таърихи пурғановати миллат ва шинохти шахсиятҳои таърихии халқи тоҷик, тарбия намудани насли наврасу ҷавон мусоидат мекунад. зеро дар ин ҷо аз давлатдорӣ, муборизаву ҷонисориҳои фарзандони баруманди миллат аз ҷумла Исмоили Сомонӣ, Спитамен, Муқанна, Сумбодӣ, Муғ, Деваштич, Абумуслими Хуросонӣ, Яъқуби Лайс, Темурмалик, Восе ва садҳо нафари дигар маълумоти зиёд маҳфуз мебошад. حاضر ما در یک گوشه اسرخانه عصر سنگ داریم که 2700 ساله 1500 ساله را در بر میگیرد که در عصر سنگ رو تراشیده تور سنگی ساخته برای هیزم ریزه کردن زندگی خچان استفاده می بردند. با ایجاد سنگ های داریم که 2700 ساله 1500 ساله را در بر میگیرد. معجزه های طبیعت سنگی که راکشگاه های بحری، خب سنگ هایی که به شکل کشتی، با سنگی که به مانند پای آدم هست، پای افضال است. باید قید نمود که تشکیل آثارخانه مذکور هنوز از سال 1977 از جانب یک تن از ساکنان محلی ناحیه بلجوان سعید میرو شروع گشته بود. او هر نگاره را که بازیافت میکرد حتما آن را به خانه‌اش برده در اتاق مخصوص نگهداری میکرد. بعداً او در ناحیه آثارخانه خردی را تشکیل کرد که نه آنقدر شرایطی خوب داشت. با دستور و سپارش‌های پیشوای ملت در ناحیه آثارخانه نو زمانوی بنیاد گردیده در سال 2021 در خود را برای تماشابینان گشود.
гарчанде имрӯз Саид Миров аввалин ташкилкунандаи осорхона дар ноҳияи Балҷувон дар қайди ҳаёт нест, аммо пешаи интихоб кардаи ӯро духтараш Зебогул Латифова идома дода истодааст. ташкилшавии усурхонаи мо аз соли 1973 буд ки Миров Саид ном шахсе ки ами ташкилкунандаи усурхона ки ҳами ҷамъоварии нигорои таърихии ноҳияи Балҷувонро ҳамун шахс ҷамъовари намудааст ки падари ман мебошад. ҳамаи нигорои таърихии ҷамъшудае ки дар ҳамин усурхона ҷамъ соли 2005 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешрои миллат муҳтарам ҷаноби Олӣ Эмомалӣ Раҳмон ки ба ноҳияи мо омаданд, ба мардуми ноҳияи Балҷувон суханронӣ карда, бо ҳамин суханрониаш падари ман аз ҷояш хеста من سوال دارم گفته به جناب عالی سخنرانی کرد. گفت که من یک اسطورخانه کوچکی کردم که از شما خواهش دارم که همین اسطورخانه ما را دیدن کنید. خب جناب عالی وقتی که سخنرانی پدر ما را گوش میکند، بعد میرود با اسطورخانه ما دیدن میکند، بسیار خوشحال میشود، بسیار خرسند میشود و به همین طریق وقتی که اسطورخانه ما نگارای تاریخی جمع‌آوری کرده شده بسیار ترک بود، جایش تنگ بود، ما از اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت بسیار میندار هستیم که با ما چنین اسطورخانه تاریخی که از 3 آشیانه عبارت است و ما ساخته دادند. امروزها از این آثارخانه زیبا که نادرترین نگاره ها را در خود محفوظ می دارد، صدها نفر مهمانان و سیاحان بازدید نموده با تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، رسم و آیین و کارنمایی های فرزندان برومند ملت تاجیک آشنا می شوند. در دوران صاحب استقلالی وطن در سمت ورزش و کار با جوانان در ناحیه بلجوان پیشروی‌های نظررس به چشم می‌رسد. بینای بخش کار با جوانان و ورزش ناحیه بلجوان در سال 2018 مورد استفاده قرار گرفته. در آن برای نورسان و جوانان بخش‌های هنرآموزی، تکنولوژی انفرماسیونی، کدبانوگی، زبان آموزی عمل می نماید. این مرکز برای نورسان و جوانان ناحیه امکان وسیع آموختن علم و کسب و هنر را در خود دارد. طول فعالیت کاری در ناحیه بلجوان چقدر جوانایی که در مسابقه‌های سطح ولایتی و جمهوریوی و سطح بین‌المللی اشتراک کردند، ما سزاوار مدال‌های زیاد گشتیم. سزاوار جای اول، یکم، دوم و سوم سزاوار گشتیم. امروز باشد جوانان ناحیه بلجوان که با تشبث اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت که امروز در تمام شهر و ناحیه تمامی برای سمت ورزش تمام شرایط ها مهیا شده است که برای ما ورزشگاهی بهترین یا تالارهایی که در عرفه جشن 30 سالگی استقلالیت به انجام رسیدند که امروز با انشاءات‌هایی است که در 35 سالگی استقلالیت دولتی به انجام می‌رسند. از آن شاد هستیم که برای جوانان ناحیه بلجوان مخصوص برای سمت ورزش که چقدر روحیه جوانان بلند شدگی هستند که امروز در تمام مسابقه‌ها شرکت می‌ورزند. انا از جانب پیشوای معظم ملت آزمون‌های جمهوری اعلام گردید که خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی که همچون انا جوانا با آزمون‌هایی که 4 آزمون جمهوری اعلام گردید در آزمون‌های جمهوری رفته اشتراک کرده جای نمایان سزاوار شدند.
боиси шукргузорӣ ва фараҳмандӣ аст ки дар қатори дигар соҳаҳои ҳаёти кишвар дар самти тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш ки бахши умдаи сиёсати иҷтимоии давлат ва дар ин замина самти афзалиятнок ба шумор меравад, дар замони соҳибистиқлолӣ дигаргуниҳои азим ба вуқӯъ омаданд. Инро метавон дар сохта ва ба истифода дода шудани толор, марказ ва майдонҳои варзишии ҷавобгӯ ба талаботи замони муосир дар гӯшаву канори кишвар мушоҳида кард. дар ноҳияи балҷун 5 ҷамоати деҳот мебошад ки дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Балҷувон як толори варзишӣ бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ки ба истифода дода шуд. Дута майдончаи варзишӣ дар ҷамоати деҳоти Балҷувон, дар ҷамоати деҳоти Сари Хусор бошад 2 майдончаи варзишӣ дар ҷашни истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода шуданд ки барои ҷавонои ноҳияи Балҷувон бениҳоят як тӯҳфаи беҳтарин аст. аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба имзо расид ки бевосита кумитаи ваколатдори давлатӣ дар соҳаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба мо вобаста шид ки имрӯз дар тамоми ҷамоатҳову тамоми деҳаҳо мо кору фаъолият мекунем. омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти варзиш бошад, аллакай дар аксарияти деҳот майдончаҳои варзишӣ ба нақша гирифта шудаанд ки сохтмонашон идома дораду оянда ба анҷом мерасад. варзишгоҳи марказии ноҳияи Балҷувон ки бо ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар соли 2021 мавриди истифода қарор гирифт, имрӯз ба макони баргузории чорабиниҳои гуногуни варзишиву фарҳангӣ ва ҷойи дӯстдоштаи ҷавонони ноҳия табдил ёфтааст. боиси қайд аст ки таи солҳои охир шароиту имконот барои рушду нумӯи футбол дар ноҳияи Балҷувон беҳтар гардида, дар ин давра толор ва майдончаҳои нави варзишӣ сохта ва ба истифода дода шуданд. варзишгоҳи марказии ноҳия ҳоло беҳтарин шароитро барои баргузор намудани бозиҳои футбол дар худ дорад. варзишгоҳ дорои 6000 ҷойи нишаст буда, шабонгоҳ пурра чароғон мебошад. сабзаи табиии майдон аз масъулияти баланди масъулини варзишгоҳ дарак медиҳад. шароити мавҷуда имкон медиҳад ки пайваста бозиҳои футбол ташкил гардида насли наврасу ҷавон бо тарзи ҳаёти солим рӯ оваранд. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи варзиш низ дар ҷумҳурӣ рӯ ба рушд овард, махсусан бозии футбол. айни ҳол мо дар майдони марказии ноҳияи Балҷувон қарор дорем. диққати моро аз ҳама зиёд майсазори табиӣ ин майдони варзишӣ ба худ ҷалб кард. бояд бигӯем ки ҳар бегоҳ қариб ки аз ҷониби
бахши ҷавонон ва варзиши ноҳия мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ ташкил карда мешаванд ва ҳавои дилкушоде дорад ин варзишгоҳ дар доманаи кӯҳҳо ки ин майдони варзишӣ сохта шудааст. боиси хурсандист ки имрӯз кӯдакону наврасон ба соҳаи варзиш махсусан футбол таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мекунад. масъулини бахши ҷавонон ва варзиши ноҳияи балҷувон таъкид доштанд ки ба истиқболи ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам якчанд майдончаи варзишӣ дар ҳудуди ноҳияи балҷувон сохта мавриди истифода қарор мегирад ва ба гуфтаи онҳо имрӯз завқу рағбати кӯдакону наврасон ва ҷавонон ба варзиш махсусан ба футбол хеле зиёд гаштааст, зеро футбол ин намуди варзиши рақами 1 дар ҷаҳон аст. дар байни бисёр намудҳои варзиш ки дар низоми тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон дар ҳоли рушд мебошад, футбол яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол менамояд. дастрасии васеъи ин навъи варзиш барои тамоми табақаҳои аҳолӣ имконият медиҳад ки сол то сол шавқмандони он дар ҷумҳурӣ зиёд гардида дастаҳои нави футбол ташкил шаванд. дар ин замина дар доираи нақшачорабиниҳо бахшида ба истиқболи сазовор аз ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Балҷувон ва бахши ҷавонон бозии футбол байни кормандони ташкилоту муассисаҳо, ҷамоату деҳаҳо ва дастаи якачии ноҳия ҳар 3 моҳ як маротиба баргузор карда мешавад. мо дар варзишгоҳи марказии ноҳия қарор дорем ки дида истодаед ки як варзишгоҳи беҳтарин ки як тӯҳфа аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки барои ҷавонмардони ноҳияи Балҷувон ки як тӯҳфаи беҳтарин буд ки имрӯзо дар чорабиниҳои дар пеш истода мо мусобиқаи футболро байни ташкилоту муассисаҳои ноҳиявӣ баргузор карда истодаем. Бояд зикр кард ки дар доираи истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ки имрӯз дар варзишгоҳи ноҳияи Балҷувон кӯдакон наврасон ё ҷавонон ҳар бегоҳ мусобиқаҳои варзишӣ аз қабили футбол баргузор мегардад. тавре ки пешвои миллат иброз доштаанд, варзиш аз як тараф маънои нерӯмандию солимӣ, бардамию дарозумрӣ бошад, аз тарафи дигар шарафи баланди ба ҷаҳониён муаррифӣ кардани ватан, омили таҳкими сулҳу дӯстӣ мебошад. аз ин рӯ насли наврас ва ҷавони моро лозим аст ки аз шароити мавҷуда ба таври васеъ истифода баранд. мушоҳидаи ин ҳама ободиву созандагиҳо дар як ноҳияи дурдасти кишвар боз ҳам нигоҳи моро ба ояндаи дурахшони Тоҷикистони азиз бештар намуда, меҳру муҳаббати беандозаро нисбати ин сарзамини биҳиштосо бештар мекунад. мо
اهل ایجاد برنامه باوری کامل داریم که مردم سربلند ناحیه بلجوان با چنین تدبیرهای سازندگی و آبادانی با حس بلند رسالت وطنداری جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را با دستاوردهای نظررس استقبال می‌گیرند.